Sida ni imwe mu ndwara zugarije inyokomuntu mu myaka myinshi ishize, kimwe na kanseri n'izindi ndwara z'inkazi. Sida ni indwara umuntu yandura akaba inshuti y'imiti, bisobanuye ko abana nayo igihe kirekire afata imiti igabanya ubukana bwayo, nubwo kuyikira burundu bigikomeje kuba ingorabahizi. Ikigaragara ni uko abantu benshi bandura sida, ariko kenshi igakomeza kuba indwara y'ibanga, izwi gusa na nyirayo ndetse n'abo yizera, gusa bakayo kari kugenda kagira iherezo. Iyi nkuru igaruka ku makuru agiye atandukanye, inkuru zitandukanye zasohotse mu binyamakuru nk'igihe, amakuru yatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'inzego mpuzamahanga zirimo UNDP, akaba agaragaza ishusho rusange y'uko virusi itera sida ihagaze mu Rwanda ndetse n'intambwe ikomeje guterwa mu kuyirwanya ndetse no mu kuyivura. Akari karigiziwa ubu kagiye guhandurwa nta gikwasi. Urakaza neza mu nkuru z'ubuzima. Ni Horebu Mwindaji. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abarenga 234 bafite virusi itera sida. Ibi byatumye inzego zitandukanye z'ubuzima zihangayikishwa cyane n'ingaruka zayo, cyane cyane ku rubyiruko. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko abafite virusi itera sida mu Rwanda bageze ku 234,593, aho buri mwaka abandura bashya bangana n'abagera ku 2,500 ndetse n'abandi bangana n'uwo mubare bagahitanwa nayo. Ubwandu bushya buri ku kigero cya 2.2% mu bantu bari hagati y'imyaka 15 na 49. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Igihe, kivuga ko imibare yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, abafite virusi itera sida mu Rwanda bageze ku 234, mu gihe kandi buri mwaka abagera ku 2,500 bandura n'abandi bangana n'uwo mubare twavuze bagahitanwa nayo. Dr. Ikuzo Basile, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida muri RBC, yagaragaje ko u Rwanda rumaze gutera intambwe ishimishije mu guhangana n'iyi virusi. Yavuze ko 96% by'abafite virusi itera sida bazi uko bahagaze, mu gihe muri bo 98 bari ku miti, naho 98% nanone by'abari ku miti bakaba bashobora kugabanya ubukana bwa virusi ku kigero gishimishije. Ibi bisobanuye ko virusi idakomeza kwangiza umubiri nk'uko byahoze. Ku bijyanye n'ababyeyi batwite, Dr. Ikuzo yagaragaje ko abana 99% bavutse ku babyeyi bafite virusi itera sida barangiza igihe cyabo cy'imyaka 2 yo konka nta virusi bafite. Ibi bikaba bigaragaza ko gahunda zo gukumira ubwandu ku bana zitanga umusaruro. Ariko nanone yibukije ko urubyiruko aribwo rukigaragaramo ubwandu bwinshi, asaba ko rukomeza kwirinda ndetse no kwipimisha kenshi. Jeanne Umuhire, umuyobozi mukuru wungirije wa RBC, yahamagariye urubyiruko gufata amahitamo mazima ndetse no kugira inshingano mu kurwanya sida. Yagaragaje ko nubwo amadini, leta n'ababyeyi bose batanga ubutumwa, amahitamo ya nyuma mu by'ukuri aba ari ay'umuntu ku giti cye. Yibukije ko serivisi zo kwirinda no kwivuza zihari kandi ko kwihitiramo neza bigishoboka. Urugaga rw'abafite virusi itera sida mu Rwanda LLP+ narwo kandi rwashimye leta ku bufasha ikomeje guha abafite virusi itera sida. Umuyobozi warwo yatanze urugero rwe bwite, avuga ko yayanduye mu cya 1998, ariko kubera gufata imiti neza agejeje ubu ngubu ari muzima. Agaragaza ko gufata imiti ari ingenzi ku muntu wese wanduye. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, niho uyu muyobozi w'urugaga rw'abafite virusi itera sida mu Rwanda RRP+ yashimye leta ku bufasha ihora iha abafite virusi itera sida. Anatanga kandi urugero rw'ubuzima bwe bwite kuva yayandura mu cya 1998. Ku rwego mpuzamahanga, umuyobozi wa UNDP mu Rwanda Dr. Fatima Roveta Sisei yashimye u Rwanda nk'igihugu cy'intangarugero ku isi mu kurwanya sida. Yavuze ko ibikorwa byo kurwanya iyi virusi bitaguma mu nyandiko gusa, ahubwo bigira icyo bihindura mu buzima bw'abaturage. Agaragaza ko u Rwanda ruri mu nzira nziza yo kuyirandura burundu. Mu rwego rwo kongera imbaraga mu kuyirinda, u Rwanda ruteganya gutangira gutanga umuti mushya wa Lenacapavir Yeztugo mu mwaka wa 2026. Uyu muti uzajya utangwa 2 mu mwaka, uzajya urinda umuntu kwandura virusi itera sida. Ibi byatangajwe ku wa 1 Ukuboza, umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida, wizihirijwe ku kigo nderabuzima cya Kinyinya mu karere ka Gasabo. Nibwo hagaragaye kandi amakuru y'intambwe ikomeye cyane mu bushakashatsi bwo kuvura sida. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yatangaje ko hari umuntu wa 10 umaze imyaka irenga 6 atagaragaza ibimenyetso bya virusi itera sida kandi atarigeze afata imiti igabanya ubukana bwayo, nyuma yo guhindurirwa uturemangingo tw'amaraso ibyiswe stem cell transplant. Ibi kandi byerekana ko gukura virusi aho yihisha mu mubiri bishobora kuba inzira nziza itanga icyizere mu kuyivura burundu.
Ni mu nkuru yasohotse mu kinyamakuru Igihe nibwo uyu minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yagaragaje ko hari intambwe ikomeye cyane ikomeje guterwa mu kuvura virusi itera sida. Yibanda ku bushakashatsi bushya burimo n'ubwerekanye ko uyu muntu wamaze imyaka 6 irenga atagaragaza ibimenyetso bya virusi itera sida kandi atarafashe n'imiti. Nubwo ubu buryo mu by'ukuri bwo guhinduranya uturemangingo bufite ibyago byinshi kandi buhenze cyane, bukomeje gutanga icyizere mu bushakashatsi. Ibi ngibi byiyongeraho intambwe y'umuti wa Lenacapavir Yeztugo wakozwe na Gilead Sciences, wageragejwe mu bihugu bitandukanye birimo Afurika y'Epfo, Uganda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo muri Amerika y'Epfo. Ibisubizo byagaragaje ko urinda umuntu kwandura sida ku kigero cya 99.9%. Nubwo intambwe igaragara, hari igice kinini cy'abaturage kitaramenya uko gihagaze. Ubushakashatsi bwa DHS7 bw'umwaka wa 2025 bwerekanye ko 29% by'abagabo ndetse na 23% by'abagore bari hagati y'imyaka 15 kugera kuri 49 batazi uko bahagaze kuri virusi itera sida. Mu rubyiruko rw'imyaka 15 kugera kuri 24, ubumenyi ku bijyanye no kwirinda sida bwagabanyutse ugereranyije n'imyaka ishize, kandi amakuru kuri sida aracyagaragara cyane. Dr Tuyishime Albert wa RBC yagaragaje ko kugeza ubutumwa ku rubyiruko bisaba uburyo bwinshi kandi bushya. Avuga ko ari ukubera ko urubyiruko rw'ubu ruri cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu mikino ndetse no mu bikorwa byo kwidagadura, kandi rutabonye ingaruka za sida nk'uko byari bimeze mu myaka yashize. Imibare mishya ya Minisiteri y'Ubuzima iheruka kujya hanze igaragaza ko buri mwaka abantu 3200 bandura virusi itera sida mu Rwanda, mu gihe abagera ku 2600 bahitanwa nayo. Abagore bangana na 63% by'abafata imiti, abagabo bakaba bangana na 37%. Ni ukuvuga ngo sida iracyahari, urugamba rurakomeje, ariko kandi icyizere kirahari cyo kuyirandura. Kwipimisha, kwirinda, gufata imiti neza no gukomeza ubukangurambaga nizo nkingi zo kuyirwanya ndetse no kuyirandura mu bihe biri imbere. Nimugire ubuzima bwiza. Ni Horeb Mwindaje mwumvaga. Mine is your play.